Hörmətli cənab prezident, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab prezident sizi bir daha Azərbaycanda, Qarabağda salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Şadam ki, Slovakiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı uğurla gedir. Bizim siyasi təmaslarımız müntəzəm xarakter alır. Keçən ilin sonunda Slovakiyaya rəsmi səfərimi məmnunluqla xatırlayıram və mənə göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Doğrudan da belə dinamik əlaqələrin inkişafı iki tərəfin niyyətini göstərir. Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə etmişik və bir daha gördük ki, gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Nümayəndə heyətlərinin tərkibinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, hansı istiqamətlər üzrə fəal işlər gedir, dialoq gedir və təkcə dialoq yox, praktik işlər. Və bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra edilməsi əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir. Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir və bugün cənab prezidentlə birlikdə Ağdam rayonunun baş Gərvənd kəndinə biz gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti ağıllı kənd layihəsini icra edir və bu layihə ilə tanış olacağıq və bu dəstəyə və Qarabağın bərpasına verdiyiniz töhfəyə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Müzakirə edilən məsələlər arasında təbii ki, ənənəvi məsələlər üstünlük təşkil edirdi. Ticarət, iqtisadi əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq və digər sahələr prioritet təşkil edir. Bütün bu məsələlər ətrafında çox səmimi və açıq müzakirələr aparılmışdır. Nümayəndə heyətlərinin üzvləri da daim təmasdadırlar bugün və sabah. Prezidentin səfəri sabah Bakıda davam etdiriləcək və bir daha mənim dəvətimi qəbul etdiyi üçün və səfərini o cümlədən Qarabağa etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bir daha münasibətlərimizin nə qədər səmimi və mehriban olduğunu göstərir. Və əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər uğurla inkişaf edəcək. Çünki biz konkret işlərin tərəfdarıyıq. Hər iki tərəfli münasibətlərə çox böyük önəm verir. Və deyə bilərəm ki, son illər ərzində çox güclü tərəfdaşlıq yaradılmışdır. Onu da bildirməliyəm ki, Prezident Pellegrini Azərbaycana ilk dəfə səfər etmir. O deyə bilərəm ki, Slovakiyadan olan yüksək vəzifəli şəxslər arasında birinci insan idi. Hələ əvvəlki vəzifədə Azərbaycana səfər etmişdir. Həm parlamentin sədri kimi, həm baş nazir kimi, prezident kimi bizim beynəlxalq iqlim konferansında iştirak etmişdir və bugün də rəsmi səfərdə Azərbaycandadır. Bir daha cənab prezident sizi salamlayıram və sizə xoş səfər arzulayıram. Vážený pán prezident, dovolte, aby som v mene celej delegácie veľmi pekne poďakoval za vrelé privítanie, ako aj za vašu myšlienku realizovať tentokrát oficiálnu návštevu Azerbajdžanu priamo tu, v Karabachu, v meste Šuša. Počas našich osobných stretnutí v minulosti sme veľa o Karabachu a jeho ďalšom rozvoji rozprávali a preto je pre mňa dnes veľká česť, že osobne spolu s mojimi
kolegami z delegácie budeme môcť vidieť na vlastné oči ten obrovský posun v rozvoji tohto územia. Chcem vyjadriť rešpekt a obdiv k tomu, čo sa tak krátko a za pár rokov po oslobodení podarilo na tomto území vybudovať. A nesmierne sa teším a sme na to hrdí, že súčasťou tejto obnovy Karabachu sú aj slovenské spoločnosti, ktoré, pevne verím, budú pokračovať aj v ďalších zaujímavých projektoch, ktoré sa tu v Karabachu budú realizovať. Chcem potvrdiť vaše slová, pán prezident, že strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom naozaj nie je len formálny akt a že medzi našimi krajinami nefungujú len bežné formálne diplomatické vzťahy, ale že sme naozaj spriateľené krajiny. Sme priatelia, ktorí navzájom si majú čo ponúknuť a ktorí naše excelentné vzťahy pretavujú do reálnych projektov a reálnej spolupráce. Takisto som rád, že aj súčasťou mojej delegácie sú významní predstavitelia vlády Slovenskej republiky, ktorí ešte dnes a zajtra budú mať možnosť so svojimi partnerskými kolegami, ministrami azerbajdžanskej vlády rokovať o konkrétnych veciach v oblastiach, ktoré ste, pán prezident, spomenuli. Som veľmi rád, že sú tu aj guvernéri našich národných bank, nielen ministri, ktorí takisto si majú čo povedať. Chcem veľmi pekne poďakovať za otvorenosť, pán prezident, a otvorený a úprimný dialog, ktorý medzi sebou máme, pretože takto má medzi dvoma hlavami štátu dvoch spriateľených krajín fungovať. Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov a priateľov vo všetkých častiach sveta a ja som veľmi rád, že Azerbajdžan medzi ne patrí. Azerbajdžan je krajina, ktorá je významným regionálnym hráčom v tomto území. Je garantom stability, garantom rozvoja. Je centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne. Tu zohráva Azerbajdžan významnú úlohu. Chcem poďakovať vám, pán prezident, aj Azerbajdžanu za snahu a rýchlu reakciu pri vypuknutí energetickej krízy, kedy ste boli pripravení a ochotní poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob a doručiť ich na Slovensko, čím ste významne pomohli vykryť nedostatok, ktorý vznikol po zastavení dodávok plynu cez Ukrajinu. A som veľmi rád, že naši ministri budú môcť aj naďalej pokračovať v rokovaní o hľadaní stabilného riešenia dodávok energií po roku 2027. Veľmi si vážim, pán prezident, že spoločne dnes popoludní pôjdeme do novovybudovanej dediny a chcem veľmi poďakovať aj za tú veľkú česť, že škola, ktorá bude slúžiť všetkým deťom, ktorí budú v tejto dedine a v okolí bývať, bude môcť niesť hrdo meno našej významnej historickej osobnosti Slovenska, generála Milana Rastislava Štefánika, a že tak navždy tu v Karabachu zostane pečať Slovenska a všetky deti a rodičia a učitelia budú nejakým spôsobom spojení so Slovenskom. Nesmierne sa tešíme, že tie vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom nie sú len na ekonomickej úrovni, diplomatickej úrovni, ale že čoraz viac dochádza aj k vzájomným návštevám obyvateľov Azerbajdžanu a Slovenska do našich krajín. Od októbra bude v prevádzke priame letecké spojenie. Som veľmi rád, pán prezident, že po vašej návšteve v Bratislave, kde sme avizovali toto možné spojenie, sa ono stáva a stane sa v roku 2026 realitou, čo ešte viac prepojí naše dve krajiny a zjednoduší vzťahy tak na univerzitnej, ľudskej úrovni, ale samozrejme aj pri podnikateľských aktivitách. Som rád, že súčasťou mojej návštevy v
v Azerbajdžane je aj veľká biznis delegácia a že pani ministerka hospodárstva spolu s pánom ministrom z Azerbajdžanu zajtra otvoria v Azerbajdžane ďalšie azerbajdžansko-slovenské biznis fórum, ktoré opäť spojí dohromady slovenské a azerbajdžanské firmy, ktoré dúfam opäť nájdu ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce aj v rámci našej myšlienky alebo idei, ktorú spoločne s pánom prezidentom preferujeme, že naše vzťahy nemajú byť postavené len na jednostrannom obchode, kde niekto niečo ponúka a druhý nakupuje. Naopak, máme predstavu, aby čo najviac projektov bolo spoločných, aby sme spoločne pôsobili v oblastiach, kde je to výhodné, aby sme spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné, aby sme dokázali transfer technológií a robiť spoločné projekty, z ktorých benefitujú obidve krajiny a nie len jedna na úkor druhej. Pre Slovenskú republiku je dôležitá bezpečnosť a mier. A preto chcem oceniť všetky aktivity pána prezidenta Alijeva aj Azerbajdžanu vo vzťahu k hľadaniu diplomatických riešení napätej situácie v našej oblasti, či už je to vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, zložitá situácia na Blízkom východe. A na Slovensku pevne veríme, že aj európski hráči popri intenzívnych snahách o ďalšie zbrojenie a finančné podporovanie prebiehajúcich vojen budú čoraz viac energie venovať hľadaniu diplomatických riešení za okrúhlym stolom, aby sme čo najskôr z nášho kontinentu dostali vojnu preč a aby sme sa opäť mohli venovať rozvoju všetkých tých regiónov, ktoré si rozvoj zaslúžia. Chcem potvrdiť, že Slovensko aj naďalej v rokoch 2027-2028 bude cez svoju ambasádu v Baku pôsobiť aj ako kontaktné centrum Severoatlantickej aliancie vo vzťahu k Azerbajdžanu a som veľmi rád, že v oblasti bezpečnosti, obrany, schopnosti naše ministerstva obrany majú excelentnú spoluprácu a som veľmi rád, že Slovensko bude môcť prezentovať na septembrovej veľkej zbrojárskej výstave tu v Baku aj prvé výsledky našej vzájomnej spolupráce a našich vzájomných dohôd. Pán prezident, ďakujem veľmi pekne za možnosť stráviť čas tu v Karabachu aj v Baku. Ďakujem za naše priateľstvo, ďakujem za našu doterajšiu vzájomnú spoluprácu a som veľmi rád, že našim vzájomným dialógom a našimi aktivitami preukazujeme, že vzťahy medzi Azerbajdžanom a Slovenskom nie sú len o prázdnych slovách, nie sú formálne, ale sú podporené konkrétnymi projektami, konkrétnymi činmi a ja sa teším na ďalšie naše stretnutia. A som veľmi rád, že ste mi pripomenuli, že som navštívil Azerbajdžan vo všetkých svojich najvyšších politických funkciách. Možno by som to trochu na záver odľahčil. Pravdepodobne sa mi vždy po návšteve Azerbajdžanu dobre darilo a na politickej kariére som sa posunul niekde ďalej. Takže ďakujem aj za to a želám nám obom ešte veľa dobrých priateľských stretnutí a našim dvojkrajinám prosperitu a veľmi dobré vzťahy. Ďakujem vám veľmi pekne, pán prezident.